Nagaland atum Karbi Anglong along le ahoy nang kipet non anta ington telang. Karbi lamedamai hamren aru arpu kecelar. Angtan pen kiwang West Karbi Anglong arlo sai nang kachong dat atum do anaphan sai nang kiklem ington nang pupusi Labor Union pen kachuningri. Kardom kat news sabirta thanbang nili junali timungpi non birta angton pen arjuik tha. Karbi Anglong Autonomous Council aduya hoy kithir thip appealer kisom kavidet ajok longle aduya hoy alam ki aningkan wangta nang klanglo. Sitami Karbi Anglong Autonomous Council pen kamathadun avelang. Dhansri Disapur Karbi Anglong pen Nagaland ahoy along naga atum Karbi Anglong along le nang kipet ajok Dhansri Disapura rong asor pen naga atum charbodutlo. Birta kilong do na tengki Nagaland pen kiwang anaga atum Karbi Anglong mati Assam arlo ansi football kapathua club nang kasalam jia phansi JCB pen nang pangthailo JCB pen longley pasur boma por hudhan sadi Disapur ratatum thekdun long sikikam khedun jia phan bor ilo bon sitame naga atum akile chiplang si arenga hupaso tekang lo pusi birta longdun lasila soputhak Karbi Anglong administration pen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kopilo kamatha dunji mate chichang dun prongpoma Karbi lamedamai hamren aro surihini rengkoi inquiry sia ningkana baha kachija ponjia phanpini hamren fishery training hall along mai ingni ponsi akimi klembang pubang piatuma phan kangwai ke padopona birta phirangki hundur kropen birta nangpale Enalo porpai kresia porpen sardhon sing teron pen mai chapahem puponsi mai ki phalam se sar khorsing teron pen than pachini pon mai long alhisa poman pen sardhan sing terang dihin ribang kele teripia mai sar sar imbe mai pu kele ni jang Karbi Anglong amai bidaram rongpi rup sing teron lapen icon timung piatum chitong dun pinangan chingki chingwai dera phi surihini rengkoi inkodesia baha Karbi lamedamai hamren aru kachija ponjia phan arpu kangwai padupon maipu himari teron dun maipu sarsing hansi kongchun bang Robinson terang rapchun bang lulipson kramsa dihin ribbang priya inghipi rap dihin ribbang rosmiri bepi chabang sonsing dera jutang chunbang basapi teron pi pachithang chunbang hunder sing kro saihem chunbang borson be lapen nimrokom chunbang chatrapatora tumhenlo lapen biti sarbang photum lake sar bidaram rongpi sar mongor sing timung em sar rup sing teron em sangpi kareng ronghangpi sar dhon sing teron farman bang phukado kawe bang po ingwai ponsi surihini rengkoi inkoresi aningkana baha kachija ponjia phan arpupek pon pen pethirlo COVID-19 ki so avur pen kapheri memia porahut hemkom hemrai pupe angtan pen kewang a labor do anaphan West Karbi Anglong arlo prekja masai nang kachong datatum nang lutur ke West Karbi Anglong arataphan pheri meme athe pirthia long ke umplup akiso avur kilong aphai nang bat bom tanglo lasi West Karbi Anglong Labor Union pen angtan pen sai nang kachong datatum aphan kiwang videt jia phan kachuning dia birta phirangki Kelvin terang pen birta nang pale West Karbi Anglong Labor Union na may pumanap kramsa pen kachuning rila pen kapachini atengke methanga long ria lokedo a labor mati chongda chutulo atum ansi sai sitami claim long chot nangji non kiso avur ki umplu bapora hut kumat abang mati a ok arlo along kiso kiduloni lasi chire mek la pen kidu thekjia phan angtan pen kewang sai nanga chongdat atum wang medel sik kimi pusi lamthe pen kachuning ri pado lapen dak Karbi Anglong along kido mati chongda chutulo atum antami angtan chongda tamjia phan matha thera mithang along ria along si sai chongdat nang poputa pherang kiang no sai ka chongdat abang pubang phiatuma phan chuning ri Hamren Ward number 4 ki parlo tirki malongta non ke hithi kulat ingcho bom lapen nang bat bom tanglo laso jok kulata jola pen towar dam pro hai hui alongta bun pret kasa urta nang do bomlo lasipini tirkim youth organization a hin pen patripi ponsi tirki mai hithia jo kapang tirasai tengpon
kapang tirasaya mo karjang mutet jiaphan alang litum pen cek aku tumate dasbin selam sikulat along tin along ron pondo alang litum kapang tirasai ki claim lapen bun pret ke wara kutum kulat kang nia tumapan kiron along ward commissioner Lahore Crow sitami chirap chitodun kiwang jilang ani ang sitami tirki mahithia long klar et klar bor lapen sajir vet pen kidugi thak thek jiaphan si rongarat lapen kulat kang nia tumapan ta tirki youth organization ki japon Mongor Singh Crow lapen Sivoram Crow atum chirok tok amaita padupon hamren rong supipen perangki hundor Crow pen nang kilobirta Difu Fishery Department along Chiti ni phai ki thom arni pen Lumbajong constituency aphan lang okaso kiron kapangcheng Fishery Department pen lang okaso kiron along Karbing-Long Autonomous Council M Rup Singh Teron Karbing-Long Autonomous Council Speaker Long Kitimung Lumbajong VDC Chairman Bida Singh Hansi lapen Abadim VDC Chairman Lawrence Rong Hangatum Chitong Dun M Rup Singh Teron pen lang okaso kiron amayalong lamte ki jai pon ke aningkan wang ke constituency koirat trok atumapan lang okaso kiron aphan Karbing-Long pen angtan pen sikiwan posita me pining pen ke mithang Fisheries Department pen kapaphi pon alang okaso si ron pon lopusi M Rup Singh Teron pen pachini lapen kidam tanga ningkan an ke isia constituency along lak isi lang okaso si kiron pon pato mosita me pining bang constituency isia long jonsuri phokep alang okaso si ron pon chot loputa em pen than pachini pon Loro Plangso English LP School along pinilang mili KSA aro kripli angdeng amahang gitek ani mesen pen katalon Labang so mai long alhisar puaman pen Lumbajong constituency VDC chairman Bida Singh Hansi Chitong Dun phapang jang alhiaman pen KSA CEC pen Raju Ingti Dhon Singh Terang DRC Amaipu Nor Singh Ingti Chunbang Manik Rong P LYDC Amaipu Dhon Rong Phar KSA lang mili Amaipu Barim Sar Singh Terang Rong Asar lapen Rong Aratatum Chitong Dun KSA lang mili branch Amaipu Biren Singh Inghi pen Maija Ponsi him ki Dr. Alhisar Puaman pen kachitong dun VDC chairman Hansi Rideng pen si ingthan ponlo Mayalong koson si kaching thur dun nangji lapen Lokacharli atum lokacharli dun pe methek ji lahaya lama puthak than chimumpon Lang mili Loro Plangso arong asar lapen Labang so mailong HSL siyasar lang ki undun atumapan archota padupon Number 15 Mahamaya MSC constituency ki parlo sar iktimung polling station angkang langkiding phangcho rong adadatum kachingwaya mailong Karbing-Long Autonomous Council EM Lunsing Teron Chitong Dun Mayalong Jasimet pen rong arlo kiduk kisung la pen kinangsot alam thea puthak lam chithan pondrinti lason si kemesen kijunalang towar dolong pen danglok ason kaching thurasai kinangsot pupen Karbing-Long Autonomous Council EM Lunsing Teron ahin pen kewang jianingkan angbong kiklem pipon jiapan lamchak chipipon non kiwang ji MLA kiligalong BJP sarkar pen kachitoy dun abang puaphan katoka vichira pet pen kipahay dun jiapan kachuning ritekang pen Mahamaya MSC constituency polling station angbong kicheng si kihay ki ong naya polling station atumapan tangka sika suri phokep adun thu kihay tumapan tangka sika suri thomkep lapen ki thomang deng kihay dun atumapan tangka sika suri ingkoy an kipipon jia lamthe Karbing-Long Autonomous Council M Lunsing Teron pen lamchak chipitekang lasoapi ningkreng ti sorong rong kilan timunga rong lapen nihang timunga rong along sen gravel atowar M Lunsing Teron arideng pen ingpupon lapen anikang sampor phai ki thoma por malom pen kicheng siang deng harsing rong pichiki momen pen Dengau hawar pipathu aklam along knockout football championship kapathu M Lunsing Teron arideng pen ingpupon laso kapathu along Longbui FC lapen cherinti FC atum angbong si pathupon lo Karbing-Long Autonomous Council M Lunsing Teron pen kehaya tumatangka sika suri kep lapen adun thu kehaya tumapan tangka sika suri pho lapen kaprek kapathu kithek anong ekilong atumapan sitami tangka suri sisi kipipon jiapan lamchak chipitekang labang so sayang dengalong alhisar puaman pen Karbing-Long Autonomous Council M Lunsing Teron Chitong Dun lapen VDC Chairman Orson Rong P lapen DTC Chairman Biren Singh Teron atum pen danglok ongdung man kido bang pubang pi atum pen Chitong Dun pen mayalong RDP Dun non malum so poraphan birta moing ton peksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanch juice. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hansei Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hansei Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3-wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hansei Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hansei Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanch water. Dihina mo piputot birta along wangtulo. Difu BJP sai hemalong chiti ni phai ke thomani Duarbagori constituency pen bang inquire troxy prek jamra charia song pen COC BJP asang along kaching bedon. MSc Richard Togbi Duarbagori constituency along kelang kapaching bara jok chiti ni phai ke thomani Difu BJP sai hemalong Duarbagori constituency pen bang inquire trox HSDC ASDC Congress la pen APHLC claim bang atum BJP asong along ching bedun bang inquire truck si atumapan BJP asong along kideng along Alhuaman pen MP Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council EM atum jagat singing T Pradip Rongpi Amar Singh Tiso Pradip Dipusa MSc Richard Togbi la pen BJP asong along claim bang pubang piatum chetong dun Chitini phai hinia ni anitili isi pen Sirdharampur angkang jeng rong hang longki terang la pen sarthi terang arong rong thom kado ka vedon trok kep raner ke patumaphan pini maya long akijoy pen long lea pata em lunsing teronar deng pen ronpon Probin Hanse pen kacharia maya long alhisar poman pen em lunsing teron chetong dun man peng alhiaman pen dokmoka municipal board chairman Biren Teron BJP Mondor Maipu Purna Ingti Kongchun Bang Baputiso Moina Ingtipi Sunir Terang laben pinangan BJP asong along manpeng ki doatum chetong dun labang so mai long lea pata keron pon thek aputhak hada garata tumpen yem lunsing teron apan kachoro pajir dun lapen thula so angkang ari soi janga tumpen yem lunsing teron apan archo lapen mesen ronga jo kachelat ator ke mesen je aputhak ipak pin phu alota pajir dun lapen longvek puputa aning chepatherinti Pinikar bi prime time angkela pon sikang ton peklo domi thakmi kurwang tu